moje gusle mile, drage ste mi vi od uvijek bile. Ja ću od vas jednu glavu sliti i divojku njenu opirati. Divojka je izgledala sinja, opila ću tvoje bilo sino. Ja njih jednom u davna vremena, dok su veliki predjeli Hrvatske još bili pod Turcima, živjeli su u Sinju Kovač Jakov sa ženom Katom i dvoje dječice. Bili su to petogodišnji sin Marko i kći od 10 ljeta zvala se Iva. Jakov je bio majstor svoga zanata i konje je hrvatskim uskočkim vitezovima putivao, a zauzvrat je uz nadnicu i ponos zbog toga ćuti. Ali jednoga dana, početkom kolovoza 1715. dok je sunce nemilosrdno pržilo, Turčin je pregazio Cetinu i utaborio se pod Sinjem. Opkolio grad, na predaju zove i topovima poče udarati po gradu. Strah se uvlači pod kožu, u srce, u dušu. Šta se tu čuje, Jakobe? Čača, hoće li me Turci uzeti? Stipan kaže da je to danak u krvi. Hoće li mi krvi uzeti? Ne boj se,
neće uzeti. Ajde, Ive, smiri brata. Razgovarajte s njim. Ajde. Ma jes ti moj mali braco? Jes ti moj mali prdac mrdac? Mama, reci on, nisam ja prdac mrdac. Lipo razgovaraj s njim. Nemoj ga još i njih ljutiti. Pa to je najljepše kad mladen moj. Pa nek se ljuti, al bar na Turke neće misliti. Nemoj da ti ja jednu iza ova mrtem, pa ćeš vidjeti. Lipo razgovaraj. Vidiš da se boji. Ljudi! Ljudi! Ljudi, evo Turaka, bismo! Evo Turaka, ljudi! Jesu probili kulu? Ma nisu još, ali ih je previše, ne znam kad ćemo li moći izdržati. A ti ću s ovom gošđurijom. Alato, griota je tu ostaje. Ma trpaj što možeš Uriće i nosi sa sebom i najmilijima glavu spašavaj. A moj Jakove, šta li nas nađe? Nevolja, jesi li čula? A di ćemo, žalosna nam majka, di ćemo? Icu sprema i držat mora. Uzmi sve šta vidi, iz kuće i pišu. Ajmo ljudi, brže! Probiju li Turci obranu na kulama, svu će nam dicu urovlje odvesti. Amo, dico, brže, kupimo šta vridi i pišimo, dico. A koliko je naših junaka još na kulama? A ima nas oko 700. Ne upamo se u pobjedu, ali da barem vama damo vremena da nam dicu spasite. Ma moram konje pripremiti. Ma pusti konje! Ma vidiš li koliko ljudi ima, ne mogu se konji probiti kroz gužvu. Ajmo ljudi, brže! Evo Turaka, bismo! Majke su zapomagale, djeca su plakala, grad je gorio, vatra ga je sve više gutala. Bezglavi narod bježao je u šumu spašavat živu glavu. Požurite! Ovim putem ćemo prija na sigurno doći. Nemoj, Jakove, tako ti svega. Ajde, kudi drugi da ne zaglavimo ti. Muči ženo, znaš šta radi. Čača, a zašto samo mi iđemo ovim putem prošlo? Ti me stoljak se znajamiš. Je, čeri, je. Čim izađemo iz ovoga klanca, već ćemo na sigurnu biti. Čača, evo Turaka. Dobro se kaže, sine Efendio. Evo Turaka. A kamo ste vi to krenuli, smijeli se znati? Nije valjda da od nas bježite? Jakove, rekla sam ti. Kudan drugi, tudan i mi. Vidi sad, Jakove. Kažeš, rekla si mi. On je pričao po svom, da vidi ga sad. Za nije mi je po riba. Šta hoćeš? Evo, imam rane. Imam željeza. Imam alata. Uzmi sve. Samo nas pustite. Sad je bit će malo kasno za to. Znaš ti jako dobro pošta smo mi došli. Ni po hranu, ni po željezu. Još manje po alatu. Nego vidim kakvog sina imaš. Nemoj, dite, tako ti svega. Nemoj mi, dite, molim te. Uzmi sve šta ti daje. Samo mi sina ostavi. Ako u tebi ima časti, tako ćeš i napraviti. Puš! Ima u mene časti i zato ću vas na život ostaviti. A ovaj mali će jednom na vaše zidne s nama jurišati. Je li tako, dječače? Nije tako. Čača je rekao da ne iđe s vama. On će me obraniti. Onda neka te obrani. Rekao sam ti da moj sin ne ide s vama. Razumijem ja tebe. Znam ja da preženuli cijelom moraš junak biti. Ali, jedan izbor imaš. Ili ćeš mi sina dati, ili svi po crnu zemlju idete. Onda neka nas ne bude, jer sina ti jedinog ne dam! I čeri, mamo, Jakove, crnio i glavu napravljati iz svoga ponosa metnja. Kad si nas već na planu dušmanu da, ne čini još većega grija. Šta od sina imaš ako nas sve pobiju? Tako bar ima nade da ga vidim, pa makar i kapoturicu. Mudru ženu imaš, Jakove. Češće je u buduće slušati.
kako žive pravi junaci. Marko! Braco moj! Pustite ga, molim vas, kad nikada na svijetu! Čača! Rekao su da ga neće zvati! Čača! Oprosti mi, sinko, ako moraš. Oprosti. Mir s vama, dobri ljudi. Predvečer je Marijina uznesenja, ili kako mi kažemo, Gospin Žežen bijaše straži. Od ranog jutra topovi udaraju, zidine popuštaju, kucaju, ruše. A onda juri. Ovo silno jurišanje trajalo je 4-5 sati, a onda vrhunac borbe. Mrakom nestaje pucnjav, nestaje juriš, nestaje vid. Noć pije, tišinu prekidaju samo zvukom noći. Kad se pomoli zora i blagdan velike Gospe svanu, kao i uvijek pogled je letio na nekrst. Najprije ne vjerujemo svojim očima. Pod Sinjem nije bilo ni jednog živog kućina. Usprkos sili od 60.000 turskih ćešaka, tog ljeta gospodnjeg 1715. Sinj se na kraju obranio. Obranili smo Sinj! Obranili smo Sinj! Obranili smo Sinj! 700 junaka činilo je metode pobjede. Među Turcima je nastala bolest i poguža. Povukli su se i ostavili ispod sinjskih zidina 10.000 svojih duša. O Sinju grade zlati buzdovane! Sinjani su od toga ljeta gospodnjega 1715. svaku godinu oživljavali slavu pobjedu nad Turcima, Viteškom i Kromalkom. A u čast svoje nebeske zaštitnice, Gospe Sinjske, koja je Sinjanima pomogla otjerati Osmanlije, branitelji sakupiše 80 zlatnih četina i dadoše iskovati zlatnu krunu, kao vječni zavjet odanosti i poštovanja. 22. rujna 1716. uz nazočnost Pavla Vučkovića, zapovjednika obrane grada Zorzija Balbija, don Ivana Filipovića Grčića i ostalih serdara i jarabaša koji su sudjelovali u obrani grada, splitski nadbiskup Pupili pred mnoštvom vjernika opunio je Gospin Sinj.
za pomoć u obrani Sinja i Cetine naše. Hvala ti za svaku pogled i moćnu desnicu. Hvala ti, Majko, izvore, uzore i utočište naše. Dok suze iz očiju nadiru, ko proključala kosinca vrevu, suze olovne i bremenite, skupile godine tuđinske nebrige. Suza svaka u oku, Majko, neka blista na tlu Cetinske krajine, neka svijetli u kruni tvojoj. Milost s oltara tvoga, nek se slijeva poput bistre Cetine, pojeći narod za putovanja nova. Dok zahvaljujemo, blagosivamo i krunimo sliku tvoju, Gospe Sinjska, molimo te, di nad svojim vjernim narodom u vjekovima što su pred njim i naraštajima njegovim.
najviše venu. Prije 7 godina izgubili su ono što najviše vole. Malenoga moga brata. Kako da na svoju sreću misli dok mi Marko negdje pati? Pa razumijem tvoju patnju, ali to ga neće vratiti. Ne znaš ni ti odvede, ne možeš ga nikako naći. Branjevci što su donijeli gospinu sliku iz rame, kažu da su ih odveli u Sarajevo. Zato sutra, dok narod bude gleda Alku, ja ću na put, da netko i ne primijeti da sam otišla. Čemu to lupetaš, mila Ive? Ne možeš sama za Bosnu. Tiše budi, Franjo. Čača imate spavaju. Ne da Bog da čuju ovu. Ma ne možeš sama za Bosnu, Ive. Od onoga dana čača ni meni, ni materi nije pogledao u oči. Pritvorio se u sjenu onoga što je bio, jer zna da krivicu snosi. Samo dobro je tio, ali ispalo je drugčije. Ja ću sutra po svog brata, jer mi ovako živit ne moremo. Onda iđe i ja s tobom. Da odmah dobro izlopudi. Ne iđeš, jer zajedno daleko ne bi stigli. To znaš bolje nego ja. Nego me poslušaj. Ako me uistinu voliš, pomozimo me čači i matere dok me nema. A ako li se vratim, samo će tvoja biti. Ali znaj, ja se bez brata kući ne vraćam. Žalosna ali svita. Od nas volko junaka, pa nijedan ti pomoći ne može. Ne žali, Frano, nego me čekaj. Ja ću ti doći. Ovako ili onako. Ha, čekat ću. Makar i do sudnjega dana. I tako je svanulo iduće jutro. Svi su se skupili da gledaju ponosne vitezove koji će ove godine trkati Alku. Neka otpočne prva trka! Na zapovi, Vojvodo! Iva je čekala da nastupi Frano, ali on je, znajući da Iva odlazi, bio previše potresen da misli na Alku. Kad je to vidjela Iva, ustala je i svom snagom zavikala. Frano! Volim te svim srcem! Frano je namjestio kalpak, stisnuo koplje i juriš. Dok mu je vesela masa čestitala, Iva je, pazeći da je nitko ne primijeti, a naročito ne njezin Jakovčaka, beskrenula naprijed. Ponijela je samo zavještaj hrane i jednu čuturicu na oltarni žeć. No, žeć za svojim bratom bila je još veća, neopisiva. Kako je noć padala i šuma je bivala sve mračnija i zlokobnija. A onda je, gotovo predjutro kad je osjetila umor, nakratko prilegla.
svojom djevom. A u tuzi velikoj ti kaže, a njima u harem ide. Moram, jer je stiglo pismo da mi oca zarobljaju drže. A da će ga pustiti jedino ako ja u harem sultanu dođem. Pa jadna ti. Gdje je taj harem kud ideš? U Sarajevu bila djevojka. U Sarajevu kažeš? Da, zašto me pita? Hajde Teodora, da i ja i ti namirene budemo. Za te je Sarajevo smrt, a za mene život znači. Vrati se kući, a mene neka tvoji stražari iz Sarajevo isprate. Kao sestre smo slične i nitko neće znati istinu. Stvarno bi to učinila za me. Ne činim to za te, ludo. Brata mi Turci uzeli pa po njega iđem. I ti misliš da ću ti ga tek tako dati? Hej, mila moja, ja sam ošla od kuće, pomirena da se vratit neću. Sad, šta bude? A onda, ako tako želiš, obuci opravu moju, a ja ću idu tvoju i vraćam se natrag u Kostajnicu. Nikad tako lipu opravu nisam imala. A Bog meni ja ovakvu. Pa reci, siromašku, ja se toga ne sramim. A, di ćemo oprave zamijeniti? Možemo tamo u koči. I tako su djevojke zamijenile opravu. Teodora je krenula natrag put Kostajnice, a Iva put Sarajeva. A Frano, ljut na sebe što je Ivu samu pustio da ode za Sarajevo, krenuo je za njom. Jurio je i dozivao Ivu. Ive! Ive! A onda se umorio. I taman kad se htio malčice odmoriti, primijetio je neko kretanje. Ive! Bogu hvala, život! Pa nisam ona koju tražiš. Ali znam što je na stvari. No ne vrijedi ti ići za njom, ona ti je sigurno već u Sarajevu. Kako? A moga su oca zarobili. Rekli su ga pustiti ako ja u harem sultanu dođem. Krenula sam iz Kostajnice s kočijom i stražarima. Putem smo sreli Ivu, a onda bi htjela u harem ući da spasi brata. Predložila je da se zamijeni. Pa jesmo, pa i sam vidiš koliko smo slični. A jeste? Slične ste? Nisam je smio puštat samu, moram požuriti. Ma vjeruj mi, ne vrijedi ići za njom, sigurno je već u Sarajevu. A neka je dragi Bog na pomoći. A neka je uistinu. Jer tamo gdje ide, a jedino je Bog i može pomoći. Hajde onda, djevojko, da barem tebe otpratim da sigurno stigneš kući. I tako Frano otpratio Teodoru do Kostajnice, a onda se vratio u Sinj. A Iva sa 2 stražara malo pomalo stigla konačno u Sarajevo. A u Sarajevu je dočekao nitko drugi doli, Mehmed Paša. Vidim, krasotica iz Kostajnice je stigla. Pa da vidimo tu ljepotu o kojoj se na široko priča. Eto me jago. I jesu li priče točne ili su sultanu neku još krasniju priželjkiva? Vidiš, ja nisam maga, već Paša. Kod nas žene tako jezično ne plazi. Jer ako je plazi, brzo bez nje ostanu. A šta bi htio? Od oca si me odvojio, na silu sam došla. Zar si mislio da će ti s osmijehom u zagrljaj dole pršati? A kindrije moje, pa čujete li vi ovu vatrenu gospu? Takve
žene najviše volim, jer kad ukroćene budu, one najslađe predu. Sad ću narediti da te oca pusti, ali za kaznu što si bila drska, nećeš ga moći ni vidjeti. Nego moram ti reći da si ti mene odnekud poznat. Kao da smo se već negdje sreli. Pa jedino ako smo žabe u čatrnji, labudove u jezercu zajedno u kosanjci hranili. Ali pusti to. Znam ja biti i mila, ako ćeš mi posljednu želju ispuniti. Pa čuj ti nju. Tek je stigla, a već bi da joj se želje ispunjavaju. Onda sam i Turkinju dovesti mogu, a ne po Hrvatcu snati. A šta ti je želja? Ajde, zbori. Neka ne ti ispunit, ali me ipak zanima. Htjela bi vidjeti mlade janjičare, kako se za junake spremaju. Ja mislio, tražit ćeš mi zlata, safire, a ti bi dječake gledala što muškarce izrastaju. Moram priznati, zanimljivo. Čak bi ti tu želju možda ispunio, ali njih više vode nema. Njihova je obuka sad po novu u Sandžaku, u Priboju. U Priboju? Kako u Priboju? Hoćeš li me onda tamo odvesti? Molim te. Sad već moliš. To mi je milije čuti, ali sve u svoje vrijeme. Hajde ti prvo malo upoznaj harem, pa da te vidim kad te lijepo uredi. Ti bi me uređeno gledao. Da ti pravo kažem, neće to ići samo tako lako pašo. Putem sam dobila nekakvu šugu po putnama, pa jedva čekam da se cijela iskupam. Mislim da sam se još u kosu naselile. Čuj ti samo kako pričaš. I ti si mi neka plemkinja. Ajde, banjaj te noge, peri tu kosu. I šta sam ja to u harem dovuku, Allah mi pomoći. Vodi je kapu na planu. Tamo me pričekaj. Dobro. Jezik za zubima drži. Zašto vičeš? Gdje si navalila? Čekaj da vidim malo šta to sve ima. Sa pašom možeš onako, jer on je muško, ali mene se čuvaj drznice mala. Već vidim ko nije sultanova miljenica. Šta si to rekla? Ništa, ostade mu u koči i gibanca. Jezik za zubima drži! Slušaj me, ko ovdje ispunjava želje? Kome se imam umila? Allahu se umila. Allah ispunjava. Ma za ove Turke te pitam. Ko je tu najvažniji? Koga se za sve pita? A sultan je najvažniji. Ali on je sad u Sandžaku. Baš u Sandžaku ti što bude. Kako da dođem do njega? Tebi se stvarno žuri. Pa čekaj, doći on tu uskoro. Ma nije me briga za sultana. Brata mi Turci uzeli pa po njega iđe. Tako. Žao mi je što to ovo moram reći, ali što prije brata zaboraviš, lakše će ti biti. Odavno ćeš izaći samo kad ostariš. Kad te sultan više neće htjeti. Ili možeš i prije, ali samo u vreći. Ma počuj ti te brbljavce. Imate primiti po 30 udaraca svaka. Nije ona kriva. Ja sam započela priču. Jezik za zubima drži. Najprije ćeš se oprati, onda ću te išibati, a ti, ko je tebi dozvolio da okolo šediš brbljava? Mrš tamo! Oprosti, mama šuti, dobit ćemo još više. Mrš! I tako su Ivo išibali, pa okupali, namirisali i u najfinije tkanine obu. A ona je samo u glavi vrtila kako će pobjeći i nekako se do Sandžaka dovući. Prolazili su dani i onda jednoga jutra začulo se nasav glas. Sultan dolazi! Sultan dolazi! Istu večer u haremu je bila priređena velika gozba. Iz Sandžaka se vratio sultan i htio je da mu sve žene iz harema plešu. Mnogo se pojelo i popilo, a na kraju su spremači sve ostatke stali trpati u crne vreće.
Kad ih je vidjela, Iva se sjeti što joj je sanjala još prvi dan rekla. Odavle ćeš samo u vreći izaći. Providnost je htjela da istu tu večer Iva slučajno pronađe propusnicu od sultana koju je netko bio izgubio na gozbi. I tako se Iva, dok je nitko nije gledao, uvukla u jednu od vreća. A spremači čim je gozba završila, zgrabili vreće i nose ih van harema u obližnji šumara. Ošto li ova vreća teška, brate? Šta li su to samo, jel? Mečenoga vola? Pogledaj, brate, pogledaj. Pa bez prstiju ostane ako te paša vidi. Mi smo tu da to odnesemo, a ne da gledamo čime se sultan gostio. Moram stići što dalje do zore. Samo gdje je taj Sandžak? Lijevo ili desno? Ko je tu? Tuči nije. Mora da je trgovac. Hej ti putniče! Ja sam šumska vila, u Sandžak sam pošla, ali ne znam na koju se stranu ide. Ajde, djevo, mani šalu, nego dođi ovam. Ali mogla je zaistinu biti i vila. Vile znaju gdje je Sandžak, vjeruj. Nego reci, koja te nevolja donosi ovo? Nevolja? Ma kakva nevolja? Zar ti ja izgledam kao neko ko donosi nevolja? Iđem rodicama u goste. Bil me ti možda mogao u Priboj odvesti? Ne bi, jer ja iđem na drugu stranu. U Teslić, na Pazova. Ma pazar ovaj, pazar onaj. Glavno da dođeš na pazar. A ti si trgovac, jel? Jesam. Kako to da se šećeš slobodno po carstvu osmansku? Ja sam trgovac iz Dubrovnika. Mirko se zove. Ako ne znade, mi smo ti se Dubrovčani lijepo dogovorili sa Turcima. Da i dalje trgujemo ko ljudi. Mi ti s njima nemamo nikakvih prijepora. A, tako. Nego, slušaj me. Jedna rodica od ovih rodica iz Sandžaka još je neudata. A nikad lipše divojke vidio nisi, vjeruj mi. Mene sluša ko zavedena. Ako joj ja kažem da se zate uzme, bit će ti to najbolji pazar kojeg si ikad napravio. Baš mi je jednom rekla, ako ne mogu viteza imati, onda neka je barem trgovac. Slušam te dalje priča. Tu ti je to. Odvezi me u Sandžak, po žene najlipšu i sve se u životu riješio. A kaže onda kreću. Šta se mene tiče, možemo i odmah. Pođimo onda u Sandžak, vilo. Mora, Nić, mora! Ma ne ajde, Frano, poslušaj. Ne ajde, dite moje, ne ajde. Draga gospođa, ma kakav sam ja to čovjek? Kad sam pošao za njom, triba sam nastaviti, a ne vraćati. Kakva sam ja to kukavca kad sam je puštao samu među dušmanu? Ne krivi se, sinko. Ti znadeš Ivu. Iva ti je kivit, a vitar ustavit ne možeš. Iva je pametno dite i ne bojim se ja za nju. Već briga za moga Marka. Primali je bio i moga bi nas zaboravit. Skupit ću junake i pođ za Ivom, kunem se svime šta mi je svet. Ne znam di je, ne znam je li živa, ali iz dura više ne mogu. Povešću 4 momaka i krećem. A vi, očekujte najgore, a nadajte se najbolje. Moj Frano, moj sokol, reka bi ti da ne iđeš, ali znadem kako ti je.
Neka vas dragi Bog čuva. He, šta ti je ljubav? Daj vam rič. Ili se vraćam s Ivom i Markom, ili se ni ja vrat neću. Hajde, dite, čuvajte se. Vratite nam se živi i zdravi. Sad ćeš buknit golubice ispred paše. Govori će Iva. Ne znam, kunem se. Znam da znadeš. Govori odmah. Radite mi što hoćete, ali iz mene to nećete izvući. Reci, ili ode glava? Reci! Sanđak je otišla po maloga brata. Sanđak, o brata kažeš. Jezik te grizla. Oprosti, Ive. Volim te ko sestru. Volim i svoju glavu. Jezik za zubima drži. Zato ja nju znam. Njenog sam brata onomat u Sinju uzu. Ma vidi ti te male uskočice. 30 udaraca bićem. Sestru sam sad izdala. Daj 60. Hvala Niko, zbogom. Dobar si čovjek, zapamtit ću te, viruj me. Stani čas, o čem ti to pričaš? Kakav zbogom? Kod rodice me vodi, on je prelijep. Uistinu mi je pri srcu teško, ali istinu ti moram reći. Mislim, lagala nisam, skroz. Rodicu imam, i to jako lipu, ali je u Sinju. Ako te put ikad tamo nanese, viruj da će te odmah preporučiti. Mustra, mala lađiva, iđi gdje hoćeš, samo da te više nikada ne ugledam. Oprosti, Niko. Nisam te htjela loše oprosti. Vratit ću te dobro dobri. Iđi gdje hoćeš, iđi. Mir s vama. Mir s tobom. Što tražiš ovdje, djevojko? Sultan me posla da mu jednog dječaka dovede. Evo propusnice. Da vidim. Ti si znači Kalpa Sumeja. Ali ovdje ne piše ništa za dječaka. Sultan je tako rekao. Kažem vam. Jeli Kenane? Što ćemo s tobom, Bolan? A još nisam vidio ovakvu Kalpu. Ne piše ništa za dječaka. Produž dalje. Ne date sultanu dječaka. Onda ćete vala odčutit njegov vijest. Molit ćete Allaha da se prije toga ispod vas otvori sezam. Ili da vas proguta pješčana oluja. Pješčana oluja da nas proguta. Ovdje u Bosni. Evo ona i ti svašta priča. Ajde, neka vodi tog dječaka. I onako je previše ovdje. Samo galame po cijeli dan. Čekaj, a po kojeg su došla? Tu ih je barem 100. Onaj tamo. Koji tamo? Daj tamo. Zlatokosog. Traljavog. Zašto baš tog traljavog? A jer on i onako za pohode nije. Ali bit će zato dobar eunuh. Eunuh? A joj. Ajde, dovedi jednog dječaka. Ideš tobom gospom, vodite sultanu osobno. A, što me sultan treba? A šta te briga? To se ne pita. Sve ćeš saznat kad tamo dođeš. Ajde, idite sad. Nemoj da te moramo šibat, Bolan. Idite. Reći sultanu da ste bili od velike pomoći. Mir s vama. Mir i s vama. I čuvajte se pješčane oluje. Otkali je li ova došla? Brate moj, jesi li mi dobro? Nisam ti ja nikakav brat. Ma jesi? Ti si moj brat, Marko iz Sinja. Nisam ja nikakav Marko. Ja sam Amir iz Sarajeva. Sad ću resta žarmana si prevadat. Marko, braco moj, ti si nas zaboravio. Moj mali braco,
tvrdac. Seko moja, Ive! Znači, sad imaš i dijete. Čije je ono pitan? To mi je brat. Ma nemoj mi riječi. I onako lažeš čim zini. A odakle se sad ti opet stvorio? Prodao sam sve ovdje na sajmu. Već? Zahvaljujući te. Dobio sam dvostruko manje no što bi dobio u testu. I na tome je ti ista hvala. Ali barem sam sve brzo prodao. Slušaj me. Ja sad iđem u Sinj, a tamo je moja rodica. Pa ako bi nas ti odeš, sve ćemo ti riješiti. Ti doista nemaš srama, jel? Nemam srama, ali imam rodicu. Najljepši anđel kojeg si ikad vidio. Dunque, mora da sam sišao suva. Ajde ići. Pa ti se baš žarko želiš oženiti niko, jel? Ali u Dubrovniku nema divojaka. Ma pusti. Ne, ako ti rodica nije onakva, kakva si rekla da je, bolje ti je bježe kad me vidi. Ma još si je lipša, kažem ti. Ne boj se, riješit ćemo nešto. Požurimo. Tebi je žurba, ko da se ti ima ženta, no ja. Recite, da li ovdje bila jedna djevojka i tražila da je gledat jednog dječaka? Vive, jeste? Šta ste napravili? I sve ga valjda dali? Hvala, jesmo pašo. Imala je propusnicu potpisanu sultana. Što smo mogli? Magarci jedni. Ako je imala propusnicu, nije imala dozvolu sultana da uzme dječaka. To sam i ja rekao. Pa jesi, jeli? Jesam volao. Sad ide da je uhvati. A vi se spremite da vas proguta pješana oluja. Eto i vi oluju. Ali ne made u Bosni pješane oluje pašo. Ali ima u lažiru i vas pokazi šalje. Iđi, za mnom. Eto ti belaja. Ja sam rekao budaletno. Niko, Iva i Marko jure prema Sinju, a za njima juri Mehmed Paša i turska vojna. I odjedno zaustavili se Sinjani, zaustavili se Turci. Na jednoj strani turska vojna, na drugoj strani Frano s alkarima, a u sredini Niko, Iva i Marko. Jel me oči varaju kad samo Iva i Marko? Pa jel me to oči varaju i slono tamo sinjskih vitezovi? Krepite se tamo, junaci! U boj! A tiđi! Opet ćemo natrag! Zašto pašo? Vidi nas! Ne vidiš kakav je tu narod? Vidim nas je bilo 10.000, a smatiju 700. Uspjeli nismo. Eto je njihova kći sama došla među nas. I uzela natrag svog brata. Njih je malo, ali kakvi su to junaci? U taj narod više dirati ne treba. Okrećemo natrag. Sokole moj! A vidi ga koliki je na redu! Jakove, jesu me mogo dica, a dica moja, Marko moj, dica moja, dica. Već se snimljeni Frano junači. Jer ona ima stvarno rodicu za mene ili me opet. Jer ja njoj više ništa ne vjerujem. Ne brini rodinače, naćemo što ovo izvada. Miruj Ivi, miruj mojoj alkarskoj nevesti. Sinj, taj čudesni dragi grad, pržen suncem, branjem, burom i snijegom, zaliven potocima krvi,
kroz stoljeća na braniku vjere i hrvatstva postade naše utočište. Susana mi se ode vapaj, evo nas Gospe opet pod drevnim zidinama Sinja. Prošli smo kroz oganj i vihor, prošli smo kroz čistilište i pakao, popeli smo se na Kalvariju, a rane još uvijek krvare i bole. Sačuva smo vjeru otaca naših, ne daj da klonemo duhu. Tvoji smo bili, tvoji želimo biti. Čuvaj naše utočište, čuvaj naš cetinski kraj, čuvaj našu hrvatsku domovinu. Drago mi je da smo uspjeli napraviti jednu ovakvu predstavu. Vidim da ste i vi zadovoljni, ali u prvom redu htio bi zahvaliti gradu Sinju
Županiji Splitsko-dalmatinskoj, Ministarstvu kulture i našoj predsjednici koji su dali veliku podršku projektu Alkarska nevesta. Od srca im hvala. Isto tako, veliku zahvalnost dugujemo Viteškom alkarskom društvu, Franjevačkom samostanu i Franjevačkoj krasnoj gimnaziji. Veliko hvala brojnim sponzorima i donatorima koji su nam pomogli da ova predstava uspije da bude ovakva kako smo želili da bude. Još jedno od srca svima jedno veliko hvala. Žarku želju da bude s nama večeras imao je autor teksta Igor Knjižek. Međutim, radi, a gdje dugo već u Irsku. Nije uspio dobiti slobodan dan, ali zato vas molim da pozdravite njegove roditelje koji su večeras tu s nama. Igor nam je poslao jedno prigodno pismo, evo sinu majka koja će pročitati. Dobro večer, dragi ljudi. Pozdravljam sve žitelje Sinja i Cetinske krajine. Jako mi je drago da smo tu s vama. Pozdravljam organizatore, sve organizatore koji su nas jako lijepo i toplo primili. I pozdravljam izvođače koji su tako lijepo ovu priču Alkarska nevjesta izveli. Mi smo jako zadovoljni, toliko smo oduševljeni s vašom izvedbom. Puno vam hvala. Jako nam je drago da smo tu među vama. Igor nije mogao biti tu, nažalost, on je u Irskoj na radu, kao i većina naše mladosti koja je jako dobra i koja je plemenita, a koja je morala napustiti ovu lijepu našu. Nažalost. Htjela sam se malo osvrnuti šta je Igor sve napisao i malo o njemu samo reći. On je jedna tako dobra, plemenita osoba. Ne znam da ga hvalim, ali on je toliko samozatajan, jer ovo što je poslao iz Irske, on ne priča o sebi, ni šta je pisao, ni šta je napisao. On se osvrnuo na vas, tako lijepim, toplim riječima, na vaš grad Sinj, na to što je napisao da bi se to toliko lijepo prenijelo i bit će sigurno oduševljen ovom izvedbom. Puno vam još jedan pušta. Koliko je Igor tih radova napravio, reću samo onako što mi se čini da je jako lijepo bilo i da je bilo jako priznato. On je 2 godine zaredom u Splitu dobio malog Marulića. Da dalje ne bi nabrajala, valjda vi svi znate da on puno piše i da je puno toga napravio. Iznad svega voli ljude i djecu i zato puno piše bajke koje su mu priznate i koje su u svim skoro čitaonicama školskim naročito. I Hrvatsko kulturno društvo je priznalo to i traže da se te njegove bajke čitaju, jer su tople, jer su plemenite, jer su pune duše, jer mladost navode na to da budu dobri, da budu plemeniti, da vole jedni drugi. A sada ću vam pročitati što se vama baš ovdje obratio i što je napisao o vašem gradu. Žao mi je što večeras nisam s vama.
U životu ponekad ispadne drugačije nego bismo mi to htjeli, ali bit će još prilika da se sretnemo i upoznamo. Bilo je to prije 2 godine. Sjedio sam uz radio, slušao emisiju o Sinjskoj alci i pomislio kako o herojskom događaju koji je prethodio nastanku alke jednom moram napisati jednu priču. Zatim sam se zapitao, zašto jednom, zašto ne to sada? I krenuo sam tako pisati alkarsku nevistu, koju ste večeras imali priliku vidjeti u izvedbi legendarnog pučkog kazališta Sinj. Sinjska alka je posebni dio hrvatske kulturne baštine i uvijek me impresionirala jedna od najsvjetlijih trenutaka hrvatske povijesti. I zaslužuje da mu se da veći prostor i puno prostora da se bolje i više izučava i da se još više cijeni. Od trenutka veličanstvene pobjede sinjskih heroja nad turskim osvajačem prošlo je više stoljeća, ali taj duh i sposobnost za takav podvig još uvijek leži u sinjskom čovjeku. I jednoga dana, bude li trebalo, ja sam siguran da su Sinjani spremni to i ponoviti. Posebna mi je čast što moj tekst je primljen tako toplo, tako prijateljski i što je suradnja tekla na najbolji mogući način. Zahvaljujem gospodinu Željku Viclu na nesebičnoj suradnji i na stečenom prijateljstvu. Hvala vam, Željko. Koji su došli i pogledali ovu predstavu. Hvala gradu Sinju, s poštovanjem vaš Igor Tuđman. Jedna mala uspomena na ovaj susret, na ovu našu večerašnju izvedbu, a šta bi drugo bilo već monografija Sinjske alke. S nama je večeras i naša gradonačelnica. Izvolite. Pozdravljujemo. Dobro večer svima. Zaista ovo je jedna posebna večer. Željko, hvala od srca, hvala svim izvođačima, hvala Igoru, hvala njegovoj mami i tati, hvala svima što ste popratili ovu jednu prelijepu priču o vjeri, ljubavi, ponosu obitelji. Mislim da nam ovo svima može služiti na čast i zaista je Sinj veličanstven, kao jedan ocean. Znači svake godine, u svakom momentu naša alka ispriča po jednu novu priču. Hvala vam od srca, divno ste ovo izveli, zaista sam ponosna na vas. Hvala lijepa svima. Vidimo se iduće godine na drugoj alkarskoj nevisti. Hvala vam lijepo.